ପିଲାମାନେ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିତର କେତୋଟି ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହି ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝି ହେଲା ପରି ହେଉ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କେବଳ OMR ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହିଁ ଆଣିବି। ସମସ୍ତ ବିଷୟର, କେବଳ ଗଣିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟର OMR ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର x plus y equal to 0। x plus y equal to 0 ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା। x plus y equal to 0 ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ x equal to minus y ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। 4 5 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 5 5 ଏ 5 ହେଲେ -5 -5 ହେବ ନା, ଏଥିରେ 5 ଅଛି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, -4 ହେଲେ -4 ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର x minus 2y equal to 0। x minus 2y ଯଦି 0 ହୁଏ ତାହେଲେ x equal to 2y ହୋଇପାରିବ। x equal to 2y ହୋଇପାରିବ। ଯଦି x equal to 2y ହୁଏ ତାହେଲେ x ର y ର 2 ଗୁଣା x, y ର 2 ଗୁଣା x ମାନେ 2, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିନା ପେନ୍ ପେପରରେ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ଏ ପେନ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମୟ ନିଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୟର ଅଭାବ ଥାଏ। ଆମକୁ କମ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମନେ ମନେ କିପରି ନମ୍ବରକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଲ କେଁ ପିଲେ? ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର के ଦେଖ, लिभेଇ दिए। ଏବେ ଦେଖୁ, ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର को। 3 ନମ୍ବର 2x plus y plus 2 equal to 0 ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ। equal to dex ଦେଇଛି, ଏଠାରେ ଆମେ କିପରି କରିବା? ଏଠାରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଦେଖୁ y equal to କଣ କରିପାରିବା? y equal to minus 2 minus 2x କରିପାରିବା। -2 minus 2x କରିପାରିବା। ଓ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା minus x plus 2 ଲେଖିପାରିବା। ଏପରି ଲେଖିପାରିବା minus x plus 2। ବୁଝିଲା? y equal to minus x plus 2 ବନ୍ଧନୀରେ ବନ୍ଧନୀ। ବୁଝିଲା? ହଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ କଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। এই নম্বরটা সাটিস্ফাই করবে 0, এটা সাটিস্ফাই করবে। কাହିଁକି ନା y যদি 0 ହୁଏ এবং x -2 ହୁଏ, ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ -+2 ଏ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ -2 ତାମାନେ -0 ହୋଇଯିବ। +2 -2 0 ହୋଇଯିବ। ଏପଟେ 0 ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖିବା
ଏବେ ଦେଖିବା ଆଇଭି ନମ୍ବରଟା ଆଇଭି ନମ୍ବର x ର ମାନ ମାଗିଛି x ର ମାନ ପାଇ ଆମେ ଏଟାକୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା ଏଟାକେ ଇଜିକାଲ ଟୁ ର ଆର ସାଇड के ନେଇଯିବା ବହୁତ ସହଜ ଆର ସାଇड के केनता ନେଇଯିବା ଆମେ x इक्वल टू लिखि दमा डायरेक्ट काना लिखि पारमा माइनस टा प्लस टा माइनस तो 4y 4y माइनस 1 लिखि दे हे गला 4y माइनस 1 देखो केन अछि 4y माइनस 1 4y माइनस 1 एक नंबर हैला ए फॉर अमिताभ बच्चन एक नंबर बुझेला हाँ तापरे हमें देखिबा बी नंबर एटारे y मागिछि y ठीक से परी माइनस y अरे माइनस y इक्वल टू एटे प्लस अछि तो माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2 ठीक 8 डी फॉर डिफसन बुझेला ऑप्शन डी तापरे देखिबा ए नंबर कोन तापरे देखिबा vi नंबर कोन मागिछि y मागिछि मतलब y मागिछि अर्थ हमें लिखि परिबा 2y कोन 2y एटा माइनस जे प्रथमे माइनस लिखिबा माइनस 2y माइनस 3 माइनस x लिखि परिबा तो एठार माइनस उठाई देले 2y लिखिबा जदि 2y लिखिबा 3 जदि 2y लिखिबा एटर माइनस अछि एटर माइनस बाहर कर देबा 2y रो माइनस बाहर कर देला तार माइनस बाहर कर देबा ताले x प्लस 3 हो जदि 2y x प्लस 3 होए ताले y कोन हो y एटा लिखिबा y x प्लस 3 x प्लस 3 बाय 2 x प्लस 3 बाय 2 बुझेला x प्लस 3 बाय 2 को लिखि परिबा 1 बाय 2 into x plus 3 लिखि परिबा बुझिला तो आंसर कोन हबो ए आंसर हां ए हो ए फॉर अमिताभ बच्चन बुझिला बुझलो गाबो इला माने बुझी पारलो जदि बुझी पारुछ भल लागुची ताले चैनल के सब्सक्राइब कर रखो मु आके चेष्टा करबी सब दिन गोटे सेशन आनबार लगी आरो सिलेक्टिव क्वेश्चन केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन आनबार लगी चेष्टा करबी धन्यवाद।